Kedam tang aruni phai thom kep arni Assam Sarkar pen West Karbi Anglong ahawaralong Central University ki Kimjia Phanpura MLA Rup Singh Teron MSc Rina Terangpi MSc Pawan Kumar pen danglok ke ongdung atum damsi West Karbi Anglong pen Meghalaya State hoi kedai sap Langkeroi long si chiri suri pholong le pathik damlo Bangso gari ke pache jengron lake konat si kedampo lapen komara tumsi ke banglo nangli tumchini ma Karbi Anglong life ke langaratu lake Karbi Anglong kachari ke the ke dinga tumagari putong nangli tum kamathama matangte MP MLA tumagari putong nangli tum kamatha duma Bonta kali don mardiatu Bangso gari kapache jengron lake Meghalaya Transport Minister Sniao Bhalang Dhar lapen Jaintia Autonomous Council LKB Chairman Pirkhat Pirphet pendanglok ke ongdong atum West Karbi Anglong University ki Kimji bu kapathik ponalong le Langkeroi long an kahumri dam Aho Assam Sarkar pen kedam tang aruni phai thom kep anin longrier lokapaching thur sai kedeng ponche phanpura MLA Rup Singh Teron MSc Rina Terangpi lapen MSc Pawan Kumar atum Central University ki Kimjia Phanpura West Karbi Anglong lapen Meghalaya hoi kedai klok Langkeroi long chiri suri pholong le langchari damsi University ki Kim kerang jadi maklong pathik damlo Đang lúc lớn này, chỉ trung tâm làm quanh lên vào khách pháo thế. Bangso hut MLA Rup Singh Teron kaning je ponatengke West Karbi Anglong pen Meghalaya hoyanu jok dai klok long pen si University ki Kim pangcheng ponpo anlote ahoyalam kachar ho sai bangke avidat popusi ninje pon dari university bangke ini tu West Karbi Anglong mota dai klok khanduli pusi dakamen people lo se dak ciri suri pholong le nangi kasi punya bangala solong le kelang pan ki Kim kara adin kelang pusi dak Karbi Anglong Autonomous Council dak amreng embassy lo baido lo lepen kopil embassy pon komar pen dang lo board ada chairman tam komiti chairman vice chairman pen dang lo board chairman kadu pangrum pe dak bilar ke song ka pe kote iya tu men lang si adim tu lang polo kelang pon bangke la hello no poi bangke ditum adim bang lang polo dak bangke border pilar putar khoi dai klok pen si la so akam bangke chen pon po atau bangsi la tum pedi hili lo apan ka abangta kamatha lam ke halas tumta nong ke long teng pota tumta ning sam lo ate border long bangke la hai thedung department nong senam bi plon te border alam the chan mo sai bang abetet po ate da long rap te lo te to se ta ke duara tumta kilong ana bangke ani juparang son se dang thek bolong lo Bonta Meghalaya Jaintia Autonomous Council LKB Chairman Pirkhat Pirphet Kopilo kaningje arju ponikha really unacceptable for the plan to accept the university in Khanduli area. Suppose if it is true, it is better to set up in Hamren area for the benefit of the people as well. Many students are decided for the higher study. So what is the purpose to set up in Khanduli area? It is unacceptable because this is the tactics of the Assam government to capture and encroach our land. So we will not accept. We will convince the people of this area and we request the higher authority, the state level, to come and stop immediately for the purpose of the Assam government to set up this university. Alang lipen kaninje ponatengke University Hamren along Kimrang ponote ale long ponji seta Khanduli along abangke kopia phansi ki Kim ponpo jong se Kim pondet pulote lake Meghalaya long le nakachirai sonsi mandet pukusi inje pon Halapu Meghalaya Transport Minister Sniao Bhalang Dhar kaninje ponatengke bangso long le abangke Meghalaya long le bino jong se kedam tang aruni phai thom kep arni Assam Sarkar pen University nang ki Kimjia phansi longle la dak nang ke lang pulote lake Assam Sarkar atunta ke chokche Ini rangkap ini man ko official visit tuan lang wan ga district administration da phau du siya ga video gyong ni
kata man da sumiti li report ke yo dia yo long dia sumit report sa sarkar tu klam kalau remutas ba anak keleng yang i kam di lokal ni ka tang kam tang wa won di tu hapo ni area di imsai persai ya lai lang ipem kam lang pai ba ka man ni kata man ka man ni ni ba ni buat gon kini dia layu ni tu tak jago concern ta wa pemenang lokal meliu ke ni dia wada wa sausar mudki ubu ya universiti hari tak ni tahun kita tak ada wan specifically wan pai ni tak ada di mujang saudara asam lipai lake khandulia long le pina ka potsi nitum pithek the kali pulote nitum ladak kido an hamphang song tu pen sedame jesong ponji buta khanduli rong asor joshida nong spung pen ningje pontu paspor itu hi thau và सरकार असम kumna ba Nepal di benai wa Nepal di benai kumna go wa chna ye ketika university ha po ga area yang ada pasang free ka kam ten ni ke sru go mister wo ge bo सरकार yang di kalian dan ni pai di thau ka kam te yang ke chnong persak jori ya gani ke jingmu yang सरकार asam bu daga university ha po area yang ke thau i ka kam te yang ke chnong thau pun pau ya ga jinsafi ojoro ni dawo ka saka asam kwa go michna yu de university hapo ida sang I kar kamte I yang ga chnong dale le ilad itna I ye ka te la so teng pen le lang kam lo pulote university ki kim kirang jamen pen ahoy long kachar bo jia mong besi nang jam bom news report kar byang long live